بله تماشاوان هجا جارکدن زیو گرم آلمانیا لجم روزنامه‌وان لوند حسین بریاسکای بلگرمنه ماموستا لوند جارکدن دمات باش به دم باش ماموستا پرسامن او بول سر داخویانی اسایشا پیاده دما کد بیجه او اوفیسین انا کسی لروجاوای کردستان د پاریزن توکو روزنامه‌وان چل سر داخویانی د بیجه به تایبەتی کۆ ئیرۆ ئۆفیسەکانە کەسی هات شەوتاندن داخویانیا کۆ ژاسایشە پەیدێ دەرکەت ڕاستی تێدەنینە هەگەر بخوازن ئەڤا ئۆڤیسایانژی کێ مەلبەندێن پارتیانیانی ئەنە کەسێ بپارێزن گەلێک جاران هاتن ناسکردن ئەو کەسێن کۆ ئەو ئۆڤیس شەوتاندنەیان ئێریشی خۆپێشاندانێن گوهاتنەگرن ji bo berdana girtiya tev layngirê wana yan bixwe esayişin û çekdarên wana xweş tê bîrama dezgeha Arta FM li bajarê Amûdê hat şewtandin û ew kes hatin girtin jî kê ew naskirî bûn got endamên PYD ne heta wek îro ne diyar e ka tê dadega ji war çêkirine yan na ji ber vê jî di baweriya min de rastî yan xwestek li cem ne esayişa PYD ne li cem ew dezgehên wê yê got dibêjin dezgehên dademendiyan gel yan biçina vî li wan dikin bi rastî ev li cem wa tune ku li ser evan kiryara rastin ji ber bixwe ew va kiryara dikin باشه مامۆستا یعنی تو دبێژە کەسێن کۆ ئۆفیسا خۆجەهەیە تربەسپیە یانە کەسێ شەوتاندن ئیرۆ پەیەدێنە کار بخوا دیارە ینی هەگەر ئەم بناو بکەن یان بناو نەکەن ji miletre diyare ji rojnamevanare diyare ji siyasatmedarare diyare ku ev kesê dikin bixwe endamên PYD ne çi yê çekdar yan jî kê bixwe jî kê car cana wek خواستن کو خواجهیه اوویسا خواجهیه یا باجار معبد بشوتین بخوال ور هاتن دیتن و کامیرا او اوویسه بخوا او کس ونیوی کشاندیا به ویدیو گلو هگر الجمعانا که هبه و راست بندوان گوتن خدا کو بپارێزن va dezgehên han van ofîsê han van malbendê hana kê her kesî ne diyare ev kîne yanî bixwe ew bi erkekê ji serkirdên xwe bi vî karî dirabin baş yanî ermanca PYD ji êrişbirin yan jî şewtandin yan jî şikandina ofîsên ene kesê çi ye Rastî baweriya min de ev jî kê belkî dikeve çarçeweya ku tirsekê bikin dilê wa de got wanakê dûrî evan rêxistin û partiyên han bikin di baweriya min de ne vî şêweyî baweriyê xwe yan nerînê xwe belav dike ew şêweyê ku tu bixwazê nerînê xwe û baweriyê xwe bike nav millet de belav bike gerek deriya guftugûyê re bê deriya danûstandinê re bê ne divariyên hara divan deriyê hara bêhtir di baweriya min de ew têk diçin ne wê ene kesê têk here yan partiyê ene kesê wê têk herin va jî wisa ez dibêjim wê bi rastî bibe wek yanî dafeek ku millet bêhtir xwe li dora ene kesê û partiyên hundirê ene kesê de yan li dijî rêveberiya xwe ser bêhtir xurt bibin û bêhtir doza tiştînî bi rastî ku sibihî mirov naxwazê bêkirin bibin ev jî ji encama ve kiryarên bi rastî ne baş e hema heger rast dibêjin îro serkirdên ene kesê belkî yanî beşekî mezin ji wanakê di zindanên PYD de ye gelo ev girtina hanakê girtinek siyasî yan girtineka tewanbariye di baweriya min de ew dibêjin divê girtiniyê siyasî li cemenînin ev bixwe dikeve yanî em karin bibêjin wek bi erebî dibêjin dikeve mesela el ixtiyarê siyasî de yanî yan girtina siyasî bi vî şêweyî bi rastî wê bêhtir xwe biêşenin wê bêhtir têk herin roj bi rojî kê ji layngirê ware ji dostê ware diyar dibe ku ev
پارتیها نه پارتیەکە گۆژبوونەتی کورد خزمەتی بکە یانژیکێ ji بۆ کێشەیە کورد لەسەر ئاستی دنیای هەن بەرهەمە هەن ئەنجامە پێک بین. بله ئەلمانیا ڕۆژنەماوان لەوەند حسێن بریا سکای بێتولگەلمە بوو گەلێکی سپاس لەسەر تەبلیغ بووناتە.